Division thir tu te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilongai thlang Nimin khan COVID-19 positive thar mi zani somthum pathum hmuhbelh ani a Serchhip po mi pariat hmuhbelh anni Nimin khan ZMC RT-PCR laboratory COVID-19 positive somli pakwa hmuhchhuah ani a 03rd laboratory sample testing COVID-19 positive hmuhchhuah som paruk an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive hmuhchhuah tharza somruk pariat an om thungani nimina result ti chhuah hian Serchhip District-ah rapid antigen test manga hmuhchhuah mi pariat omin thenzol atangin mipa pathum kumsom thum paruk le kumsom sari le hmeichhia pali somni pangale somthum paruk anni a mipa somthum paruk mi hi inrin hlel wanga sample test rikaina chhuingai ni in midang pasari hi positive contact atanga shikai anni a symptoms nei mi pahni an omani new Serchhip atang point pakhat hmuhbelh ani a mipa somthum pakhat mi ni in positive contact atanga shikai symptoms nei ani Serchhip Covid-19 Vaccination Center COVID-19 vaccine pekchhuah chhunzawm zelani Tunkar tho chan tho le zirtop ni khan Serchhip Covid-19 Vaccination Center CMO office COVID-19 shidanna pekchhuah chhunzawm zel ni in Tunkar chhungin mi sangthum za somnga hena first dose pek ani a mi za somli pasari hena second dose pekchhuah ani bokani vaccine lalautan kar le ani laini khian pekchhuah le ani donani online na registration ti theilautan amuna kalin Aadhaar card emo voters ID card kengin vaccine hi alak thei to ani heti hian Serchhip vaccine first dose mi singthum sang rukzakwa somriat pakwa hena pekchhuah ani to ani Nimin khan Serchhip District-ah ASF vanga Vawk thi somni pasari chhinchhiah belh niin hrileng avangin Vawk paruk suat le ani Vet Department chhinchhiah na atanga alandanin nimina ASF vanga Vawk thi te hi thenzawla som pathum chhiatlanga paruk new Serchhip pathum keitum le pian ivenga pahnih ve le islungdara pakhatte anni a Serchhip District-ah ASF vanga Vawk thi chu zasari somruk pasari antling to a Vawk thi tamna ber chu new Serchhip ni in Vawk zanhi somli zet athi to a thenzawla zanhi som thi to in pian ivenga za somnga pasari athi to bokani hrileng awang hian Nimin khan Vawk paruk suat le omin Serchhip District-ah Vawk suat zongzong po zanhi somruk pathum atling to a Vawk suat tamna ber thenzawla Vawk za somni paruk suat ni to in new Serchhip somruk pakhat islungdara somthum pahnih chhiatlanga somni pathum pian ivenga som pasari le keituma pali suat ani to bokani Serchhip District chhunga Vawk hrilen na hmuna lapuan lawa Nimin khan Vawk thi som pathum lai chhinchhiah thar a om boka chan mari venga Vawk thi pathum chhinchhiah ni in Konpui North Hriangtlang le Chhingchhip mualpuya Vawk pahnih theuh thi in marveng buangpui bungtlang le khum tunga Vawk pakhat theuh athi boka hrilen na hmuna lapuan lawa hian Nimin khan Vawk suat somni pali lai om bokin heng khua te hian avain Vawk za somli pakhat an suat to ani Nimin chhunchhu khan Dr.H.Lalthlangliana Deputy Commissioner Kolasib District chuan COVID-19 hrileng dona na Sawrkarin inkaihhruaina thar tihchhuah chungchang le ramri malak na chungchang Kolasib District chanchin bumi te akoma Dr.Hmingthanzuala District Information and Public Relations Officerin atel puyani Deputy Commissioner Kolasib chuan July ni som panga thlenga hman tur inkaihhruaina thara jing le tlai tongtrai in khom nei phal ani to thua soya ngun taka Kolasib District chung shikai dan din hmun zir ani nu in infiam na hmun indoor le outdoor te chu la honri lo tur ani thua soi vaireng te a 4C din tura malak na akalmek thu soin Dr.H.Lalthlangliana chuan VLTF te hriat puina le remti puina in COVID-19 shikai natna lang chuak lo te chu in lama khung shan home isolation kalpui tum ani thua soi Kolasib District chunga shin kaidar dan en hian in lama home quarantine lai an thatnem thu le mani in ring hlela in test tira tanga shikai hmuhchhuah an tam thu DC chuan atar langa khotlanga shi hi aleng to ti hriat ani avangin shidar zel tur veng tur chuan VLTF te an poimo hle ni ti asoibok mipui himna tan COVID-19 vaccine chu CMO malak na in Kolasib District-ah chaktaka kalpui mekani thu DC chuan soin vaccine lak chakle zwala kalpui ni theinan te fungsang sang siamin vaccine lak konga tihchhuah khopathum te tan loman buat sai ani thu soi
Vaireng te a malak dan chen khatar langin Kolasib DC chuan hailakan DC nen in biak na han nei reng thu asoya anin biak na angin sipai duty po da ani thu asoi thar lakhom tu te zona changin Dr.H.Lalthlangliana chuan Mizoram Police duty na hmun ni te chu Assam Police hiam an thia nge thu asoya ama ero chu heng duty post pahnih te hi district pahnih DC ten duty na tura anruwa man na hmun ani lo thole duty na tura an ti na hmuna chuan tran hmun nget taka khwarin an la duty reng thu asoyani Dr.H.Lalthlangliana chuan duty post thia ani chungchang ah hian hailakan DC chu bengalin hetianga chet na awm le ani chuan khau taka chan let ani tur thu shila district pahnih DC te in biak na atanga duty na tur hmun ruwa man atang hian Mizoram Police te hi pen khat po an la tol let lo thu asoi bokane sarkar malak na tihchhuah op thei zonga khotlang le tlom ngai pol sang sang te ramri chungchang ah hian kal for bi kom lova sarkar thu ngai chang thiam turin DC chuan mi puite angena kan police duty te din hmun ti der thong thei thil social media kal tlanga the dar lo turin acha bokane COVID-19 second wave hrileng mek laka mi puyan him theina tura malak zel dan tur chungchang Nimin Khan Chief Minister Pu Zoramthanga hovin Assembly Annexe Conference Hall-ah in ron khom na nei ani Headshot khom hi juni somni pali sang hi somni pakhata all political party all NGO le MKHC joint meeting resolution bo zui na hani a meeting kai shwai tu Chief Minister Pu Zoramthanga chuan COVID-19 hrileng do turin khovelin thei to pekchhuah Mizoram a po thei to pin kan frontline workers te thokin NGO te political party mi puile task force sang ten thei to pan chhuatlang thina ni ti in an chunga lom thu soya malak na a fel lo na le fam kim lo na po a om ti a hria thole chumia chuan kal khom ten an rot na tho khoma ra thatak a chhuah be sei thu so Chief Minister chuan kal khom te chu an ngai dan te tho turin asoma INC party ZPM party PC party BJP ZMP NPP MKHC Joint NGO Aizawl City Local Council Association All Mizoram Village Council Association Non-Government Hospitals Association Indian Medical Association Mizoram Branch MOP MHEP MZP le MZUIO tele AMCIO Mayor dalrin enga sailo hne na tangte in thu soi ngai thla kani a Speaker Pu-Zoramthanga sailo po in sarkar malak na mi puin an troi om thata vanga lom thu soyen Mizoramin COVID ado dan kong sang hi enton tlak ni a hriat thu asoyeni Health and Family Welfare Minister Dr.H.Lalthlangliana hne na changa COVID-19 machon tura ni kuma changa state in puacha dan le malak na sang te vo in thlenga din mun report apek ngai thla kani a July ni khat sang ni somni pakhat thleng khan vaccine dose nuai nga sing sari sang nga za sari somriat lo thleng to in full dose lakim to mi singa sang ruk zathum somni pariat om to in India state le UT tenen khai khin chuan kum som pariat chung lamtan first dose pekchhuah member pasari na sang hi som pakhat census atanga chutin za somruk paruk ani mi puiten ol samzo ka COVID-19 test anti theinan mun paruka siam to ni in siam belzel tu mania kio sain test man hi cheng zani ti ni ma se pek tur nei lo tan chuan test man hi phut kher ani lo thu health minister chuan soibok COVID shivei en kol na mun din mun soyin dedicated COVID hospital DCH ZMC Falcon khumzani somsari pakhat ba ka ICU khumsom thum pasari omna ba ka dedicated COVID health center DCHC Mizoram mun sanga som panga omin hei hi khumza somnga panhi omna ani a COVID care center CCC Mizoram puma somnga panga khumsang khadzali somruk paruk om theina paid CCC Mizorama mun ni khumsom thum panga om theina le state danga an nei velo Community COVID Care Center 4C chu Mizorama za somsari pasari lai omin khumsang thum zathum somkwa pasari a om theya siam bel tum an om thu asoi bokani hengba ka hian home isolation kalpui ni in saitua le Kolasib district ti lawa chuan district dang zonga kalpui mek ni in mi sang ni zaruk somli pakwa an lo om to a tuna hian mi zanga somruk pakwa an om mekani COVID-19 Medical Operation Team Chairman Dr. Z.R. Thiam Sang appoint thu soin
tuna tlemin inkhua khirna thla dul shet ani hian mipui te fim khur le zuala covid appropriate behavior zom that apoimo thu soya kan him tlana mani mai ba ka kan bulami te kan ven him theina thaber pakhat chu vaccine la kan ti in atam thei ang bera mipuin vaccine kan la ka poimo thu soi first wave in second wave hi anat na shi atho chak zo ka wangin akhai khin arem vek lo na chin na om thu soi bokin chhmuhbelh ran le in enkol ma apoimo thu soi boka test du lo kan om lo nan in Serchhip na tha nei zui zel apoimo thu soi bokani Chief Secretary Pu Zoramthanga chuan India Sawrkarin Covid natna chu disaster ti a notify angin mipui him theina tur chu ngai poimo ber ani chungin kan hun ton ang zela ruwa man siam thin ani thu soya Chief Minister's Relief Fund for COVID-19 chungchanga siam Relief Fund omsa mihar sa jok te puina turati nilo Covid Fund anga man chu poisa lu dan le langtlang takin ahman dan po tar chhuah thin ni in ahman na tur ngai tua tu po committee shandin ani a ko shan le tlom ngai pol te atanga IO2 an omtel thu asoibok ramchhung khopui shanga Nimin atang khan petrol le diesel man chu sang chhovin ramchhunga khopui pariata petrol liter khat man chuan cheng za chuang ani chhomek ramchhunga petrol man sang chawa hian India ram khopui Delhi a chuan petrol liter khat man chu cheng somkwa pakwa le poisa som paruk ni diesel liter khat man chu cheng somriat pakwa le poisa som pariat ani mek ramchhunga petrol le diesel man to na ber Mumbai a chuan petrol liter khat man chu cheng za panga le poisa som hni pali ni diesel liter khat man chu cheng somkwa paruk le poisa som sari panni a thleng chhomek bok Bangalore chu panni na omen petrol liter khat man chu cheng za panni le poisa som li pariat ni in diesel chu cheng somkwa pariat le poisa som nga pali ani meka Bangalore petrol man san na hi poisa som thum pasari ani Chennai petrol liter khat man cheng za le poisa som pathum ni in diesel liter khat cheng somkwa pathum le poisa som sari panni ani bok state capital zinga Bhopal khopui chu petrol man san zual na masaber ni in me thla atang khan petrol liter khat man chu cheng za alo ni to ani COVID-19 second wave avangin tun thlanni kalta chunga fuel man to chhona chu za som vel atling ni in Times of India chuan atar langani Hindustan Times in atar landan ve thunga chuan petrol man san na ber chu Srinagar Rajasthan ni in petrol liter khat man chu cheng za som ni in diesel liter khat man chu cheng za panni atling chhobok ramchhunga district zasari somthum zinga district zathum somthum pahnia chuan petrol liter khat man chu cheng za akai chhode uvek ni in atar langani Jammu and Kashmir tangrual pol le helho in beina Lashkar-e-Taiba LET mi le sa panga ka hlum an ni a anzinga hian an commander po atelani anin ka na mon hi Hajin Rajpora khwa Pulwama ni in kar masa top lama tang to khan Pulwama sipai hun pui chunga hian drone thlok an lo mu fo to a helho en thlak na ni arin thei ani hein ka na boral helpol mi le sa te hi Nishas Ahmad Lon Danish Manzoor Amir Wage Meran Manzoor le Abu Rehan te an ni a Nishas Ahmad Lon hi an commander ni asiat ani tangrual sipai lama po mi pakhatin nun na chanin pakhat ahliam ve bok Bharana khwa Dwarka Gujarata COVID-19 vaccine sem chhuana hmuna buaina achhuaka mi pariat hliamin mi som pakhat man anni Police soidanin chhundar khatbor vel khan years palsin Jadeja le Majid Bhaya Bharana khwa ve te chu vaccine pek na hmuna luhma sak in chu in anin hnial tana hei hian boina lian zo khenin tharum thona hiala thlen pha ta ani police te point helai khwa ho tu ho te hi beronin vaccine sem chhuah na hi chhunzawm le tura ti ani a police po anin thon lo bel nual ni in Dwarka District SP Sunil Joshi chuan asoyani Japana lemin avangin mi somni chuang chhinchhiah lovin an omeka chhanchhuah na ngor taka thomek zelani Atami khopui tokia chimthlang lampanga voin khan ruwa surna sa avangin le amin na sa le a in le bungrua engemozat ati chia mi somni vel chinchhiah lovin an la omekani Prime Minister
yashi hide suga chuan emergency task force din ngalin police kang thel tu ba ka sipai engemaza tin chhinchhiah na hi an thok me kani japana hian ro asona sat chuan leimin le tuilian hi athlengmun ema kumsang hi som pariat po khan mi jan hi chuangin nun na han lo chan pha to ani tun nai boruak in thaka wangin kumdang ain Canada alum zuala munza som thum vela kang me chuakin khopakhat akang ral to ani Canada kang me sa tak chuak mekin munza som thum vel akang meka tunkar tir lam khan litan khwa me de chu mun him lama an lawin sa seng to a tuna hian kang men he khwa hi ati cheto in tunkar thole ni khan litan kholum zong hi Celsius degree somli pakwa point paruk ni in Canada a kholumber chum ani hialani kang meron in chan na hi trek wang ni a hriat ani a Vancouver atanga mel za somruka om kho pakhata cheng chung ko zanni somnga po bungrua na man lovin mun him lama anin sa seng to ni in BBC chuan atar langani Nizan Euro 2020 quarter final match mu nam taka Spain le Italy te chuan ne na changin semi final anin pet kaya Italy le Spain te hi semi final a anin tum don ani Spain hi in khel masa in anni hian Switzerland chu in khel pa ngaya 1-1 na hanin ne tok pui no in 3-1 in penalty shootout ta an ne a Italy hian FIFA ranking pakhat na Belgium chu 2-1 in an ne ve thungani Spain hian Zakaria on goal mangin minute som tlin ma in ma an shwaya hian sipur hi Shaqiri chuan minute somruk pariata asudani hun top thlengin goal alu belle to lova extra time khel chhunzawm mani a extra time a hian chance om nualin team ni te chuan chance tha voi engamazat anin siam ve a goal lu bel thei te chuang lova 1-1 in khel pa ngai to pa penalty shoot out mangin semi final khel tur zon ani a Switzerland tan Mario Gafranovic chin pet goal in midang pathumin an hla veka Spain tan Sergio Busquets in hla masaber ma se Dani Olmo Moreno le Mikel Oyarzabal te chuan an pet goal vek thunga 3-1 in shoot out a hian ne na han changta ani in khel hunong zo ka FIFA ranking a pakhat na Belgium le Italy te hanin machona in khel mu nom tak ni in Italy hian Nicolo Barella le Lorenzo Inseng te goal khat ve mangin ne na an changa Belgium tan hian Lukaku chuan penalty atangin goal khat akhung ve bokani zan indar kwale achan ve hian Czech Republic le Denmark in khelin zan laidar som panhi le achan ve England le Ukraine anin khel don bokani Voin zing Copa quarter final match masazo ka Peru le Paraguay chu hun pa nga ya hinjo in penalty a Peru in ne nan changa in kheldanga Brazil chuan sikhat fa in Chile an ne ve bok in khel masazo ka hian goal ruklutin Paraguay tan Gustavo Gomez Jr. Alonso le Gabriel Avalos ten goal khat cheu an khunga Peru tan Gustavo Gomez on goal ba ka Gianluca Lapadula le Yoshimar Yotin ten goal khat ve ven khung bok in khel mu nom tak in red card pahnih phor ani a first half a on goal le Paraguay goal mashwai khung tu Gustavo Gomez chuan red card mu in Peru lama an player poimo Andre Carrillo chuan red card a mu ve boka semi final a chhor thei ani don lova Peru tan chan na na satak atleng don ani in khel danga Brazil chuan sikhat fain Chile an ne a goal om chun hi minute somli paruka Lucas Paqueta thun ni in hein khela hian Gabriel Jesus chuan minute somli pariata red card a mu a Chile lam hian goal thun tumin beviang ma se Brazil an changkhong hle a top thlenga goal dang alu bel to lo wangin Brazil chuan ne na an changa semi final anin pet kai vele bokani naktuk jingdar thum le achan ve hian Uruguay le Colombia chuan quarter final tho thum na an khel dona jingdar ruk le achan ve Argentina le Ecuador ten an khel vele bokang khati zong kha Serchhip Vangkhua kan tihchhuah thei chu ani